Happy New Year! Oh, paspas na kayo, no? Muna ni ikaduha na Domingo since nagsugod ang 2024. So, basin na tingala mo na kay sugod atong Disyembre, naanay koral gihimo diya sa likod. Ug naay uban sa ato ako nagdala mog sakyanan, no? Natingala siguro mo nganong gapark naman ta diri sa atubangan na pod sa dalan. Pareha sa una atong ginabuhat sa mga 1990s, no? Ug 2000. So, ito ka picture sa kaning, so tawag na, sa likod. This was given to us by the contractor actually. And, no, nagsugod na ang pagkalot, nagsugod na ang, in fact, nag-update siya atong Wednesday. Nagbuhos na pod sila para sa pondasyon. And so, among gitiming, no, na magsugod na sa pila ka Domingo, sugod karong Domingo, o sa next few weeks, kung tugtan ta sa Diyos, na dinhi nato namo ipakita or ipadungog sa inyo ha, or isangyaw kaninyo, nganong ato na siyang ginabuhat. So, behind the scenes, no, since last year, siguro mga June, nagsugod, gamiting ang some of the elders and then some of the ministry leaders nato, no? Wala pa man tayo ginatawag nato og deacons. Naman na sa Bible, no, ang mga church leaders offices kay pastor, elder, same raman na siya, and then deacons. So, ang atong deacons ato man ginatawag karon og mga ministry leaders, no? We don't really call them deacons as such, but so mga 20 kapin mi katao, no, nag-meet since June, ug amog yung balik sa Ginoo, among ginastoryahan, an exchange of ideas in terms of unsa man ang gusto sa Ginoo para sa GCAF in the next few years, no. Unsa man iyahang gitawag or gihatag sa atoa na dapat nato buhaton as atong buhaton ang pagkinabuhi dinhi bilang ambasador sa Dios, bilang salt and light, no, in obedience as a child of God, as a church of God. So when you see this, no, ang atong kuan karon is naa siya sa construction illustration. Ang atong text akong tanawon, ipatanaw na to today would be sa agricultural, no, na kung si Jesus Christ pa nagkuhan, agricultural ang iyang gihatag na way of illustrating or explaining. So, in a way, mo parallel po diya itong gibuhat karon kay nganong mo kalot man ta, nganong magbuhos man ta, kung wala tay plano, maunsa ni siya. It would just be, nag-usik-usik lang ta, nagdula-dula lang ta, sama sa mga bata, magdula-dulag balay-balay, pero dili siya mo last or dili siya mapadulong anything. So, ang among ginaampo na kaning mahitabo ni siya would result in a building na atong ginatawag og Discipleship Training Center. Nganong mo man na atong gipili na pangalan. Because ang nauna kanako, akong papa, mo man na ang iyahang one single note. Kung pakantahon na nimo na siya og kanta, mura gyud na siya, no? Do, mura gyud na do. No, one single note gyud na siya. Unsa may ang single note? Ang paghimo og disciples, no? The Great Commission. Grabe ka mo na ang passion sa akong papa na I believe tungod ana, no, gihatag sa iyahan na passion, na gihatag sa iyahan na calling, ang iyahaning gituman, na lead niya ang entero GCAF. Pila na ka henerasyon, no? Tulo na. Ako, ug mga anak, no, na mubuhat sama sa iyahang ginabuhat to make disciples of all nations. Teaching them, no, baptizing them and teaching them everything that Jesus has commanded us to do. So, because of that, no, naatay
gihimo na mag-abante ana na direksyon. Ug mo ni ang atong giampo, no? Na mahimo siya, ngano naman na siya presentation title, no? Kaning mahimo siya og 3-story na building. And I'll show, mulabay ang pinakasimana, mas magpakita pagig ko sa imo og more unsa ni itsura, no, sa tubangan, sa likod, sa kilid. Pero sugod sa ta dinhi, no, na maghimo ta ani ngano man unsa man na siya na purpose. It's a discipleship training center. Klaro pa lang daan sa pangalan, no, where this will be a facility gamiton tanan para kita tanan sa mga katawhan sa Dios bilang iyang mga disipulo, mga learners man ta. Dinhi mga classrooms, mga training rooms, mga meeting rooms where mahitabo na siya. So as early as 2020 as well, no, nagsugod ta og launch sa 2021 DBC. 2021 DBC. So mag 2 years na pod, no? Gisugod ni siya og approve sa mga elders 2018, no? So ingana gyud ang mga gipangbuhat na sa una pa, and dinhi na dayon sugod makita nato ang mga naa sa gawa kanang mga result ba sa ginabuhat sa Dios. And so ang karong Domingo dili pa more on the details on this, no, sa kani siya na atong makita later on, and ang timetable na mahimo ni sa atong contractor is usa ka tuig, no, sa 9 ka bulan or usa ka tuig. So before maghimo din ta og challenge ana, no, pero ipasabot sa tanan ngano ni siya. So atong gipanlantaw na gipangayo sa Dios og nagtuo kita, nagitagaan ta ani sa Dios og kaning mga katawhan, mga revelasyon kaniya base sa iyang pulong og sa experience na pod nato in terms of ahat na niya ginadala, unsa iyang ginahatag kanato, unsa iyang ginatudlo kanato sa past 36 years of being a local church diri sa Gusa. Ato nang gitake tanan lesson ba. And kung akong wala na ko nabutang, pero ako isulti, ako ibasa sa inyo, no, na mo ni ang atong giampo sa Dios na ang GCAF mahimo in the next few years. Ang ato lugar ng vision statement. Ang gusto nato atong gipangayo sa Ginoo na ang GCAF mahimo o siya og biblikanhon na simbahan. A biblical church na maghimo og Christ-like disciples. Sa as we plant city churches for the glory of God. Utuhon ako, no? Atong vision statement that what we want to see by 2034, no, is that GCAF will be a biblical church making Christ-like disciples as we plant city churches for the glory of God. Ama na gumikan. Gumikan na sa pag-honor pod nato sa atong mga leaders before us na nagtuo pod ta, gitagaan pud sila ana na clear call, which was unsa man ang vision, no? Transforming lives, Christ transformed lives, Christ transformed communities. So, we had to ask ba, how do we get there? Unsaon man nato na para maabot nato ng nindot kayo na kung kita tanan bawat sa isa dinhi maka-experience sa kabaghuan na buhaton sa Dios kanato, ni Hesukristo kanato, na mabag-o niya ang atong kinabuhi. Ang usa ka tawo na ibisyo sa inom or sigarilyo, mausab. Ang usa ka tawo na naa siya nabuhat na sala siyang pamilya, iyang gidapatan, iyang napasakitan sa unsa man na pamaagi, nausab ang kinaiya. Nabiyaan ang unsa tong mga dili gyud niya mabiyaan kung siya lang mubuhat. But tungod sa gugma sa Dios, giluwas o gibag-o, nausab ang iyang pagkatao, nausab ang iyang kinaiya, nausab iyang karakter, iyang binuhatan, o danha dayon na rip, no, na ang iyang pamilya karon na kung mo
uli si tatay, mauli si nanay, imbis mudagan sa kahadlok, nalipay na. Nakita man na nato, happen again and again dinhi sa GCAP. Ang drug addict, na-set free. Ang bungkag na family, na-restore. But every time, nakita nimo na unsay gibuhat sa sala o ni Satanas o atong kagulingong kasing-kasing na makasasala, ang Diyos mas labaw pag yun ug iyahang maayo ug iyahang ma-restore. Kita tanan dapat naataana na bisyon. Kita tanan dapat actually. Ikaw, lolo, lola. Ikaw, papa, mama. Naakabay bisyon para sa imong pamilya. Klarohon saan ako, no? Kita tanan bilang iyang katauhan. Kitagaan na niya o kaning mga responsibilidad, mga duties, gikan sa iyang pulong. Unsaon pag kinabuhi as Kristohanon diri sa kalibutan. Unsaon pag huna-huna as Kristohanon diri sa kalibutan. Unsaon pag sa atong karakter, pag molde sa atong karakter. Unsa ta atong attitude dapat. Giingnan na pod ta niya na mo ni atong buhaton sa usa ka linggo. Kas-a sa usa ka linggo, di ba? Magtipok bilang iyahang simbahan sa kiningani kadako na grupo. Naingon na pod siya na dili lang ni. Kung nagtipok ta sa usa ka dako na grupo, magpadayon gyapon ta og tipok sa ginagmay na mga grupo during sa semana. We are to encourage one another. We are to learn. We are to pray. Hatag ni tanan mo ni atong mga binuhatan, mo ni atong pagkinabuhi. Mo ni ato ang way, tawag nato anino, the mission na iyang gihatag kanato. Na dili nato ni mausab, dili ta magbuot-buot. We are to show compassion kung naay kailangan. We are to forsake sin. Dili ta magpadayon sa atong mga sala. Dapat hinugugmaay ta, magtinabangay ta sa pagbadlong, sa pag-encourage, no? And then kung naaman tay mga gifts or skill ato ning gamiton pag serbisyo, ihatag na po na dapat, no? Mao na siya ang the mission, no, of how we are to do or what we are to do as a body of Christ. Kung musulti ta og vision, mao ni ang kung unsa ang gihatag sa Ginoo nato, kung individual o kani bilang local na simbahan, unsaon nato pag-carry out sa mission. So 2015, nangutano ako sa Ginoo, Ginoo, nganong gibutang man nimo sa Cagayan? Nganong gitagaan man nimo sa isa't isa? Bawat kanamo na ay, no, lain-lain naami estudyante, naami negosyante, naami trabahante, naami doktor, naami engineer, and nganong gibutang man nimo diri sa Cagayan de Oro. Ug imo pagin ming gipapart sa kamakop. Unsa man imo ang gusto bandi ay among buhaton bilang kanitanan, no? Na imo ming gibutang sa Cagayan, imo ming gibutang og syudad, wa man nimo gibutang sa usa ka baryo, wala man nimo gibutang na 100 lang may kabuok or 20 may kabuok, nganong usaman may kalibo kapin katao gatipok. So mo ni ang akong pangpangutana sa Ginoo, and kuan ba na naagi di ay tay dapat buhaton. And mo ni ang akong aim, no, na ipakita nako sa inyo sa pila ka semana unsa ang gusto sa Ginoo para kanato ahata ug unsa tong buhaton bilang iyahang local church diri sa Cagayan. Di ba naingon ko ninyo, you should also have a vision for your family. Mo ni ako ang vision sa akong pamilya. Gusto ko na pagbudako ang ako ang anak, makastorya sila kang daddy or kang mommy, bisan unsa. Gusto ko na dili sa ilang amigo o sa barkada, no,
sila mo duol kung naa sila'y problema o kung masakitan sila or kung nalibog sila or kung naguol sila. Gusto ko kang daddy o kang mami sila makaingon, Dad, Ma'am, nako'y problema. Dad, Ma'am, mo niya akong gibati. And muna akong kuano na gusto ko ang among pamilya, akong duha ka anak, o akong asawa o ako, magpadayon mi o serbisyo o paghigugma sa Diyos. Kaya akong gituan, mora gid ni para buo mi. Mora gid ni para ma-protected mi sa tanan, mga unsay mahitabo na sala. Kung nagtubo kami sa gugma o sa kaalam, sa Ginoo, then makapasaylo mi sa isa't isa. Sa unsa mong mabuhat. Muna akong panlantaw sa akong pamilya. And dili lang na sa so that's why kung klaro kay sa ako unsa akong gusto o akong pangayoon sa Dios, akong papa gitudloan ko nyo, if clear na sa imo ang end goal, then work your way back sa dinhi karon para makabalo ka unsa ang pagpadulong diha. Have you realized that when God saved you, iyang kabubuton sa imuha is, patun ko sa ilustrasyon niya gamit nyo, bilang agricultural time na sila, mubunga ka o lasting fruit. John 15:16 says, sa pulong ni Jesucristo, dili ikaw nipili kanako, ako ang nipili kanimo. Grabe ang pagdeklarasyon, no? What does that mean? The reason why niabot sa punto sa imong kinabuhi na niingon ka, Lord, pasaylo ako. Lord, I surrender my life to you. Dawaton kita bilang ako ang Diyos ug manluluwas. Pasaylo ako sa akong mga sala. Kabog ka nga nung niabot ka na punto, muni ang gingon. Dili ikaw nipili kaniya. Kung dili siya ang nipili kanimo. Og tungod ana, naluwas ka. Natagaan kaniya og natabangan kaniya na og pagtuo karon. Naa ka dinhi. Dili kay tungod imong kagulingong kabubuton niingon, musimba ko. Kung dili, not you, but Christ working in you. And dili lang ana, ingon siya, giapuntar ka mo. Gitagaan ta mo og kuano na I appointed you na to go and produce lasting fruit. So that the Father will give you whatever you ask for using my name. My dear friends, ang kabubuton sa Ginoo diay is maging fruitful ka. Naka-notice mo na ang usa ka kahoy na naay mga bunga na prutas, kanang mga prutas dili na para sa kahoy. No? Para na sa uban na naa sa paligid na, uy, lami kay na mangga. Oh, Indian green mango. Oh, anak lang. So, pag the fruit of that tree is dili para sa kana na kahoy, kundi dili para sa nay paligid na maka-enjoy. We were meant to be fruitful, and ang atong pagka-fruitful, dili day na siya para lang sa ato. It is meant for others. My dear friends, nakadiscover na ba ka? Na kung problemado ka, para dili ka maanod sa imong problema, dili ka mapadulong sa pagmuni-muni, sa depresyon, kung niserbisyo ka sa uban, gitabangan o gihigugman nimong uban, nagtabang ka, kabaw ka muna ang Christian life. Na problemado, natin atubangon na problema, natin atubangon na sitwasyon, pero kung motabang ta, nadra ang blessings, no? Ma-feel po din nato ang joy o ang being helped as well.
Na kung minister ta sa uban, kita po dayon ma-minister. Grabe, no? You were meant to be fruitful, and ang imuhang fruit is meant na makatabang ka o makahelp ka sa daghan na tao, kay ingana day ang pagtrabaho sa grasya sa Dios, sa blessing sa Dios kanato, na mismo kita dayon mabless. Can you picture with me how the New Testament describes kaning mga bunga kanato? It would result that by faith in Jesus Christ, ang iyahang Holy Spirit working in you, mo resulta kani na maski unsa man ang imong kaatubang og problema, makapasalamat ka ug mag-praise ka sa Dios. Thank you, Lord. Salamat. Napako dinhi. Salamat imo kuning gitugtan. Can you imagine if ang imuhang life is a life of gratitude and praise and worship? Maski nagsakit ka, maski namatyan ka, maski nagproblema ka sa imuhang bayronon, you still have praise on your lips and joy and light in your heart. Nindot kayo, no? Can you imagine if imong kinabuhi o ang inyong pamilya o kanina simbahan will be filled with people that will be righteous in their behavior? Kamo kadaghan kay ang sakit sa atong is nasakitan ta tungod nga naman. Ngano nasakitan man ta? Ang uban tao imbis tama ang ilahang gibuhat, ang sala ang ilahang gibuhat. Imbis ang pamilya pag uli nato maghinigugmaay, nagsinyagitay. It is always sinful behavior that strikes us and breaks our heart. Can you imagine if your family moingon, I hate sinful behavior, we hate that because God hates that. Dili mi ana, dili mi mamakak, dili mi ganahan mamakak. Kung makabuhat man mi og sala, muduol mi sa Dios magpasaylo, muduol mi sa mga anak magpasaylo. And naay pinasaylo ay nindot kay no, if we will have all of us righteous behavior. And kita tanan naata dinhi tungod kay naiusa ka tao. Then katay na tanan gigamit sa Dios para makasabot ka sa iyahang gospel. Nasyaran ka sa gospel. Na inikuyog nimo, na inilakag nimo, na inigukod nimo sa akuan, na iniatang sa gate, sa balay. Di ko kaikyas. Kaya kailangan mo kumuuli. That is a wonderful fruit. That to lead more and more to know Christ Jesus. That's why parts ato here is, dili lang ta, na dinhi lang ta. Nakita-kita lang. Part yun na is, we wanna go where wala pa ta o napay mga tao na wala pa nakaila sa Diyos. That's why we believe in planting more and more churches in the cities. Nga naman, kibutang man ta niya sa city. So, imagine, naanin tayo mga godly attitudes. How many of us nasakitan na sa mga plastic, sa mga libak, di ba? Sa mga dili insakto o tsada or maayo na mga attitudes. Unsa man ang Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love. One would say, na the fruit of the Spirit is love, and then all the rest ni mo ni sa unsa itsura ana. But it can also be na, but the fruit of the Spirit is kanitanan, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Na tanan. From actions to attitude to character. Gusto ta ani, no? How many of us would want this for our family? May this be true for our family. May this be true for the spiritual family here in GCAF. But nangutana ba mo? Kaya ako maninggi pangutana sa Diyos.
Lord, how do we have this? I want this. How? How do we bear fruit like this? Unsaon man, Lord, para makabunga kog ingani na fruit sa akong kinabuhi. Well, the Bible tells us na ang usa ka tao, duha ang iyang fruit ginabear. Either you're bearing good fruit or you're bearing bad fruit. We are already, no? Gigamit na sa Ginoo karon the reality, the spiritual reality na mga trees na ta, in a sense, no? A good tree and a bad tree. Mugamit pa din siya later. Siya pod ang vine, kita pod ang branches. But similar, naay tay mga bunga. Whether, no? Bata pa ta, idaran na ta, naatay mga bunga sa atong kinabuhi. It is sinful or it is righteous. So unsay sekreto na makabear ta og good fruit? The fruit na ang atong Dios mao iyang gusto na makuha kanato or makita og makuha kanato. Unsa may sekreto kumbaga sa fruit bearing? Dinita nagsugod. Kaya ato ang gusto is if we want to see the fruit of being a biblical church, we want to enjoy so that many people, moadto sila sa GCAF, ma-harvest nila ning good fruit na biblical church ta. What is the secret of fruit bearing? Open your Bibles to John chapter 15, verses 4 to 5. And ingon diya sa John 15, 4 to 5, abide in me, and I in you. Simple lang mga igsoon ang pasabot sa abide. Makipuyo, no? To remain, magpabilin ka or magpuyo ka in me. Live your life in Him and He will live in you. Nga naman, the secret of bearing good fruit is if mag-abide ka in Jesus Christ. Nga naman, iyang gihatag ang explanation. Tungod, because as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. My dear friends, dili nato mabunga si love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control kung dili ta ang atong kinabuhi i-abide nato in Jesus Christ. Di nato na makuha. Dili nato makuha ang fruit or dili ta makabunga og fruit na ingnon sa Ginoo, I find that fruit pleasing and acceptable. You see, kung walay motuo, kung dili ta motuo kang Hesukristo, without faith in Jesus Christ, we cannot please God. Can you imagine the tragedy if your family goes on, di ba? Sweet kay mo tanan. Buutan kay mo tanan. But at the end of the day, ingnan mo sa Ginoo, you did not believe in my Son, Jesus Christ. And your fruit does not last. Your fruit is not acceptable. Again, remember, we're all bearing fruit. Ang question is, does God find your fruit pleasing and acceptable worship? I also raised that sa GCAF. Ang gibuhat sa GCAF, o kinsa ta, o unsa tong ginabuhat diri bilang iyahang simbahan, napakapahimaya ba sa Ginoo? Or naabay mga butang na ato pang ginatugtan, atong ginabuhat, kabaluta mali, kabaluta sala. What's the secret? How can we be a biblical church?
bearing good, healthy, beautiful fruit. Abide in Jesus Christ. Muna atong pasabot, my dear friends. This is what our elders and our ministry leaders would really want. We want families abiding in Jesus Christ. We want to be a church that abides in Jesus Christ because we believe with all our heart, apart from Jesus Christ, we can do nothing. We cannot bear anything that's worthwhile. Yes, we can help so many people, help so many flood victims, help so many victims, etc. We can give away, be generous. But at the end of the day, sayang tanan. Kung dili ta, usa ka simbahan that God finds pleasing. So we go back. Lord, gusto mi mo abide in you in all things. Sa among binuhatan, sa among even sa all aspects of worship, we want. Kaingon man siya sa verse 5, di ba? I am the vine, kita ang mga branches. O kung kinsa man tong ni abide in him, in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. That's really the gist of the why we want to be, bottom line, the bottom line ang gusto ta maging biblicalhon na simbahan. To remain and to dwell in Jesus Christ. Sorry. Katulgon siguro kay Kuani or nausap gini siya. Lahi man ni sura. Anyway, abiding in the vine is the difference between maging worthless bata na branch or maging fruitful one. What does it mean to abide in Christ? No? To abide in Christ means, number one, mo hold on ta to His teaching. 2 Thessalonians 2:15 ingon, so then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught, whether by word of mouth or by letter from us. To abide, nagsugod na siya sa faith in Jesus Christ. And if you have faith in Jesus Christ, you believe in His Word, the living Word, that is the Scriptures. Hold, and stand firm to the traditions na ihatag sa ato sa pulong sa Diyos. That's why kung nakapansin mo, from 2018 onward, because we want to abide in Jesus Christ, dinhi sa pulpit, nituban ta sa Diyos, niingon siya, ang mga elders lang, ang mga sa God-ordained roles sa simbahan, ang mga lalaki, ang iyahang gipili, na gitagaan niya og role sa simbahan na maging pastor o elder. That's why in GCAF, wala tay, though we value our women, we love them, we respect them, we believe we are all equal in the eyes of God, gitagaan man ta og different roles. That's why sa elders, napansin ninyo, walay mga ladies. So sa mga pastors po, since elders and pastors are the same office, ako po ginatudlo sugod ato na tumanon po nato, we want to abide in God. We want to abide in His Word. So therefore, ang ato mga female ministry leaders or ministers ginatawag na to og lady ministers. Kamakop also actually does that, lady ministers. It's just the practice later on na silong na ginatawag sila og pastora. So ako tamong itudlo karon na we don't call Bonbon or Lani as pastora, we call them lady ministers. Nga naman, we want to abide in the Word of God. So it starts there, no? In all things, we want na kung natay nabuhat in tradition, pero kita na to sa scripture, dili man day atong ipili nato na isubmitar nato ang atong tanan buhaton, kinaiya, huna-huna, pagbuhat even in the way we do worship Sundays here in the Word of God. That's what it means. So when ikaw ang, di ba, papa, na ay gibati sa imo na gusto na kausangitan nimo yung asawa, remember,
abide in God means is musabmitar ka o mulive ka sa iyang word in accordance. So, imbis, pangit na pulong imo no, Lord, I want to abide in you. Dili ko mo surrender ani akong gibati na emosyon na sagitan ako siya. I would say, di ba? Tabangi ko, nasuko na ko karon, tabangi ko na dili ko makasala. And that would be a picture, no? Of ongoing fruit na enjoy. So to abide in Christ, number one, means mo surrender ta, mo believe ta in God's word rather than believing in ourselves. Secondly, to abide in Christ means kung nituo naman day ka sa pulong sa Diyos, obey. Result in obedience, no? Ang usa, if ang primero din would be kung natudluan ka, nakakaton ka, na mo day ni siya. Part of faith man God is repenting, confessing, Lord, sorry, nakasala de ko. Lord, sorry, wala din ako nabuhat ang imong gusto. Pasaylo ako. And number two, obey. Ingon pa sa John 14:23, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. No? If anyone loves me, he will keep my word. This is what I also teach my children. Dylan, Gwen, do you want to show daddy and mommy you love? Then you obey. No? I want to teach you to obey daddy and mommy so that you can learn how to obey God. To abide in Christ means it's obedience di ay. Living in Him. Living in obedience to Him. That's how you bear the fruit. If you are filled by the Spirit, led by the Spirit of God. Because of what you know in the Word, you're obeying it. My dear friends, this is what we want. We want to be a biblical church with biblical families, with biblical professionals, no? Where what does it mean to be biblical? Nagtuman ka, nagtuo ka, you have this solid trust in God na kung unsay ang gisulti sa pulong sa Dios, akong kinaiya, akong i-surrender diha, akong mga binuhatan, ako i-surrender diha, akong paghuna-huna, akong i-surrender diha. Sundon nako ni. And my dear friends, you will enjoy the blessings of obeying Christ. And makita din mo, wow, nanakoy bunga, a good fruit, because it is born out of faith in Him. Unsa may secret sa abiding? Simple lang. Someone said, obeying. Simple as that. It is so simple, a child can understand. Now, my dear friends, I tell you why it's hard. Dati kasabihan, no? Dali lang isulti, lisod ka na buhaton. Nga naman, have you ever asked yourself, dili biya na siya lisod sabton? Atong ginasulti is lisod buhaton. Pero nganong lisod man buhaton? Because there's a part of you that says, if buhaton nako na, dili nako makuha ang akong gusto, dili na nako ma-enjoy akong gusto, no? Kung biyaan nako ni na kinaiya, mo man ni na kinaiya na I believe has made me this person, this successful. Do you know what that means, my dear friends? Nganong lisod siya buhaton? It's a desire issue. It's a faith issue. The desire issue is this. Kung ang imuhang desire is dili si Jesus Christ, mo na siya na desire issue. If ang imuhang pagsalig is dili si Jesus Christ, then maging issue siya. Maging trust issue siya. I would rather trust myself, no, rather than obey that. I would rather have this because I desire this more rather than doing or being with Christ. I'll give you an example sa desire issue. Especially sa sins of desires. No? Unsa man ang sins of desires? The appetite, sa kaon, o sa sexual desires.
Di ba? Unsa man ang kuan sa usa ka tawo na kasabot na, kailangan ko mag-diet. Atong November, akong problema, nag-check up ko, bagsak ko sa cholesterol, bagsak ko sa sugar. Ha? Nakutanaw ko kang G, dili pa ta baliktad og result. No? Then nakurat ko nganong bagsak mong cholesterol. Kung wala nako na siya gidawat, di ba? As true, then pwede ko buhaton. Pero tinuod man, okay? Sige. Pero unsa may nakaroon ng lisod, that means ako karon i-give up ang akong gusto ginakaon, which is, di ba? Mga makapadako sa cholesterol and makapataas sa sugar. And it now becomes a struggle for many. Nganon man, Lord, dili na ako mag-give up ni kay lami kayo, di ba? So, the reason why it's hard is because it's a desire issue. So when we go to the Lord, we have to do that many times, no? Surrender and deny, even die to these desires. Why would we want to do that? Because, Lord, I want you more. Na naagyo di tayo biyaan, naagyo di tayo undangon, so that we can obey. Same as with, di ba? If you're a married man or a woman, you don't give in to your other desires. Kung makakita kag lain or ano, di ba? Nakaibation lain, you wanna submit. Lord, I'm married. Lord, I have, di ba? I want to follow you and I want to obey you. To abide in Christ means to obey Him. And lastly, to abide in Christ is to live like Jesus Christ. The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as Jesus walked. Nindot kay no? Na if we dili lang ni usa, duha, tulo, upat sa atoa. But if we do this, given everything, no, a biblical church, mas makita pa nato na later on in the next few weeks, gihatag gyud sa Ginoo para tanan, para makatabang sa tanan katawhan niya na maingani ta. Again, this is God's will that we will be bearing this fruit actually. It is just because of our sins and hard-headedness that we have been bearing other fruit. And mo na ang source sa daghan kay natog headache and heartaches in our lives. Because we have chosen instead to abide in Christ. We have been led by our sinful desires. And we have given in to it again and again. And that's why we have reaped now what we have sowed. My dear friends, this 2024 and moving forward, let us sow trust and obedience in Jesus Christ alone. As we build this, no, and as we give you the challenge later on, that's our aim. We want that our lolos and lolas that have sowed and reaped faith in Jesus Christ would be able to teach other parents, other grandchildren how to live in faith as a lolo. We want na naatay doctor that sowed faithfulness and obedience to Jesus Christ. That despite the busyness and demands of the profession in order to be successful, iyahang gipili to remain and live in Jesus Christ despite losing maybe a few hundreds or millions of income. My dear friends, we would want that naatay business people later teaching fellow Christians who want to enter into business, knowing na daghan kay compromise na ginabuhat diri sa kalibutan para mo succeed. No? How can we live as blameless, di ba? As doves and as wise as serpent in this world? That's what we're envisioning that's gonna happen in the discipleship training center. Dili lang bitaw kaning mga mag-take notes ta and something na murag pag moadto ta wala man ka relasyon sa kinabuhi. No, we believe that the scripture is so useful that we can learn how to be the best husband and wife. We can learn how to be the best lolo and lola, how to be the best whatever God has called you. If maging church planter ka ba, maging missionary ka ba, maging preacher ka ba, maging evangelist ka ba,
anything and everything, we want to be teaching the Word of God because that's what we believe. No? We want to plant that in all. So may that become, no? If wala pa mo'y vision for your family, a biblical vision for your family, I challenge you, no? Go to the Word, pray, be taught the Word of God so that you can enjoy. It really is true, I tell you. Apart from Jesus Christ, we cannot do any of this. But when we abide in Christ, through humble dependence and faith in His Word, His life-giving power will make us produce fruit, this wonderful fruit we all desire in our lives. So Happy New Year, GCAF. Let us look forward to a blessed year in where the next generations na to, makareap sila what we will sow today, that we will become a biblical church.